Magalas 4 ninggat panapon inyang Lunes, July 8, inyang melingas-ngas laring residente kim boundary na ng Barangay San Matias at Moras de la Paz, Santo Tomas, Pampanga. Adwala kasing ala ng biya anak ding ato pandaking meto nga sirang sakin at chuking meto nga loti. May kilala la reni ari bongbong ang pongwawa. 6 banwa may kapatad alalaki at taulirang ikit inyang Sabado, July 6. July 6, tapos sila nawawala Sabado ng hapon. Ngayon lang po siya lahat na natagpuan dito. Kaninang hapon lang, kaya patawag kami ng SOCO. Tapos initial investigation namin, yung sasakyan is nabubuksan lang po sa labas. Hindi po ito mabuksan sa loob. Kaya possible hindi nila mabuksan at saka hindi sila makalabas. King sobrang sakit ng ibuklat ding pasbul na ning sakin, ginamit la pang miyaluwang tools bang alul ding bangke. Masu, bareta de cabra, grinder, ampong sinsil. At kaya rin na ning pilang minuto, aluwal danoring otoridad ding bangke ang magumpisa ng maagnas at masiri na bawo. Basic king death certificate da, may puputla rin niya. Kwento na ning imara ring aduang anak ka Iday na Castro, kampantiya inialigtas na rin kayang anak, uling isip na, at syula rin ni king tatara amanok nangan kim Barangay Santo Niño, Syudad San Fernando. Hindi ko inanap kasi ang alam ko nasa tatay niya kasi minsan kinukuha niya, hindi siya nagpapaalam. Inintay ko lang na inihatid na dito. Samantala, linto king kopya na ning CCTV footage ay kuha na ning CLTV 36 News king Santo Tomas MPS apasado alas 2 ning katpanapon ning July 6 anyang lunglaring anak king compound nung nukar niya makaljunk ing sakin. Akit muna man Kenny apinulay laring anak papunta ka ring sakin bang mamyalong. El Bende kano rin kapulisan ng CCTV hanggang king alas 8 ning bengi inyang Sabado para akit nung ating aliwang linub o kimot pa king crime scene o ning alano kanong ikit. Kasalungsungan naman ng pamanaya raking resulta na ng autopsy bang makasiguro nung alang foul play kay Milyari Kareni. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.